kuye kwenzeka ngelinye ilanga futhi hayi ukuthi ngelinye ilanga into ocishe ibiyenzeka izinsuku zonke le. Hayi bo phela. Indlela bengihaga ngayo yiyo lengibeke la. Ushele ngithi ukuthi mina selengafike emncane kanye nama-siblings akhe. Ngangazi mina ngangazi ukuthi ngihage iy'ngane zami. Ngangazi ukuthi one day uyobuya ujiye wena ukhulukazi la kumina. Yebo phela ngiya-understand-e ukuthi usuhaga iy'ngane, kuya-understand-e ukuthi usuhaga iy'ngane. Kodwa indlela wena wangasho ngani ukuthi sengikhulile manje ungabisangihaga. Uthini ngalo ngoba phela kuya-understand-eka umuntu wesilisa uthini ngalo kiss ngiyawuna. Into ya 3 seconds ungazi ukuthi ukiss leyo. 3 seconds ini loyana. Hayi bo into encane kanjena philani musukuba weak la wena. Akubazi kuba u3 seconds. Hayi wena usafuna ukudodiswa wena. Musukuba weak into ya 3 seconds. Unamanga philani. Unamanga. Uqambelana amanga. Okay, usisi uthi nathi mengabe nicabuzana kwaba nje into edlulayo wayikhuze nje umuntu omdala ukuthi ngicabuzane wena futhi ngapho uyavela ukuthi akubanga u3 seconds kanti ngokwakho kwenzakalani ngaleya moment vela akaqala ukusho kanje akaqala ngokwakhe nje vela thula phela hayi ngeke philani into eyenzeka lapho bhuti bengakazi ngazizwa kanje phambilini so ngaso sonke isikhathi yabo noma ngizama ukuthi ngizamile khona ukuthi ngithole unto inkingi stage konke ngabamaye ingoba wayeqala abangisebenzeli ingoba wawuqala but manje uyabona ukuthi umuntu omdala lo wesho ubaba wakhe unobaba wakhe yes kodwa lento okumele inqande wasekuqaleni ngayinqanda nje angithi ngayinqanda wasekuqaleni wangamele size sifike la mina nawe siqabana musu uqamba manga wangamele size sifike khona lapha ngibuza ukuthi ubiza le yanto ngokiss yini kiss lo yana into ya 3 seconds ukiss lo ya ibaby kiss leya usisi kwenya kuvezile ukuthi ube nako ukuhlala nawe noma ufika umpanzi yonke lona ngabe zonke lezo zinto zokumpanzi izona mhlawumbe ezikulidele ekutheni uzibone angaze ngiphuze ngale nto philani ubenga ngizithini ubenganankinga unamanga ulethe bengane namanga unamanga even esikoleni ayafika ama-reports ngaye unamanga uphilani even ubaba wakhe sekufika lakho nesezomgezela izandla siyangena isikole ngoba phela ilaunje philani isesikoleni sekhaya winto unamanga umthetho kumanje uzongihlaza phambi kwamakho no ingoba unamanga uyabona umuntu uyaba abantu abakwazi bayakwazi vele ukuthi unamanga umnini manga onke wena unamanga okay baf angazi ukuthi zithini inhloso zakho nanokuthi yini kahle kahle ufuna ukuyi-achieve ngalento yenzayo but mfethu ubungeke mhlawumbe uhloniphe ubaba wakho at least because angikhona ukuthi niyakwazi ukudla isitshene esisodwa noyisho ubaba wakho mfethu ubaba wakho mesho sisi he's aware ukuthi kunento ekanje eyenzakalayo yabo and uyazi ukuthi wena noma mncane wakho senake nenzani yes uyazi kuyimanje uyazi ukuthi into ayifunayo ukuthi nibe right niphile wena umthathe njengoma mncane kodwa bafa kuyona indlela yokulungisa izinto lokho ngizile emakhamera iyona ndlela ayikho engasayizamanga ngenze njani ngikise police station kwenzela i-protection order iyona indlela leyo cha sikho isidingo sokuthi size sifike lapha ngibuza lokho ukuthi ufuna kona yini mhlawumbe uzozwa lapha ushaya amahloni usubona amakhamera because ubaba wakho shuthi kumele ngiye police station ngoba nala ijabulisi ayenziwe usisi ngendlela yakhe nakhona ezama ukuprotect akazi kodwa ngoba uzozama imali akazi ngitshele yonke leyo nto leyo